hari igihe kenshi tuja ku marezo sosiyo tunashaka n'abavuga ubutumwa baduseta batubwira yandi makuru, ariko ndagusabye muvandimwe muntu uri kuranyumviriza, ugwana intambara yo kumviriza ubutumwa bwiza bugukiza, ubutumwa bukubohora kwishari, ubutumwa bukubohora ku burakari, ubutumwa bukubohora kuri kamere, ubutumwa bukubohora kuri cyacaha cyakunaniye guheba. Wifuza ubutumwa bukwica. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ndabahaye ikaze mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kuri CANAAN TV. Reka dusenge. Data, turagukunda. Igitondo cyiza duhaye, turaguhaye ikaze. Nk'emu wawe mwiza agaragare hano hagati mu kino kiganiro tugiye kuvuga ijambo ryawe Mana. Kaze uganiriza imitima yacu. Icubero kibicawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndashaka kuganira namwe ijambo ry'Imana rivuga ngo mwifuza ubutumwa butavanze n'amazi, ubutumwa budafunguye, ubutumwa buzatugeza imbere y'Imana, ubutumwa butuma dupfa. Haleluya. Ubutumwa butuma duhinduka, ubutumwa budutera guhinduka. Nibwo butumwa nifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana mpagaze mu cyete Petero yanditse urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo nuko mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'ubujyajya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Umurongo wa 2, mumere nk'inzu yazivutse vuba, mwifuze amata y'imwemu atavanze n'amazi, kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Amen. Amen. Mwifuze amata y'umwuka atavanze n'amazi. Reka ndakubwire rino jambo Petero yavuze. Yabanje kutubwira ibintu nka bine tugomba kwiyambura. Yavuze ngo twiyambure inzigo. Nakoresheje iyindi version yavuze neza, twiyambure ubugizi bwa nabi. Ubugizi bwa nabi. Mu Kirundi bavuze ngo inzigo yose n'ubugunge. Nakoresha indi version ivuga ngo twiyambure ubugizi bwa nabi. Kutiyumvira abandi nabi, kutagira imigabo mibi ku bandi, kutararana umutima mubi ku bandi. Twiyambure. Yavuze ibintu bine. Ubugizi bwa nabi, uburiganya bwose, uburiganya, kuriganya. Umuntu arashaka kuriganya ku bandi, kurenganya abandi. Ubujyajya, kwiyambura umutama na uburyarya, kwiyambura uburyarya, mwuka mubi uburyarya, kwiyambura gusebanya, kuvuga abandi nabi. Muri version Kirundi yavuze ngo twiyambure inzigo n'ubugunge bwose n'ubujyajya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Petero aravuga ngo ibi bintu twakagombye kubana nabyo, tubyiyambure. Haleluya. Niturangiza kubyiyambura rero, umurongo wa 2 wavuze ngo mumere nk'impinja cyangwa inzoya, abana bavutse vuba, mwifuze amata y'ibyamwemu atavanze n'amazi. Bibiliya yindi ya version ya kera ivuga ngo ubutumwa budafunguye, ariko Bibiliya nshasha baza bavuga ngo mwifuza amata atavanze n'amazi, kugira ngo abakuze abashikane kugakiza. Haleluya. Ubutumwa butavanze n'amazi bufite mission yo kudukuza, bukadukura mu bwana, bukadukura mu kwihana. Umwanditsi w'Ebraya yaravuze ngo tuve mu vyambere vya Kristo byo kwihana ibyaha by'imfa gusa, oya twegera imbere. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Twifuza ubutumwa butavanze n'amazi, twifuza ubutumwa budukuza bukatugeza ku musaraba. Haleluya. Ubutumwa butuma dupfa, ubutumwa butuma tutabaho atari twebwe. Paulo yabwiye abakorinto, arababwira ngo Kristo yapfiriye abantu bose, nuko rero bose barapfuye. Icyatumye apfira bose nukugira ngo bariho boye kubaho binezeza.
ariko babeho banezeza uwapfira akabazukira. Oh haleluya. Twifuza ubutumwa butwica. Pawulo yaravuze ngo ngendana mu mubiri wanje inkovu za Kristo Yesu. Ngendana mu mubiri wanje inkovu za Kristo Yesu. Haleluya. Twifuza ubutumwa butavanze n'amazi. Hari igihe kenshi tuja ku marezo sosiyo tunashaka n'abavuga ubutumwa baduseta batubwira yandi makuru, ariko ndagusabye muvandimwe muntu uri kuranyumviriza, ugwana intambara yo kumviriza ubutumwa bwiza bugukiza, ubutumwa bukubohora kwishari, ubutumwa bukubohora kuburakari, ubutumwa bukubohora kuri kamere, ubutumwa bukubohora kuri cyacaha cyakunaniye guheba. Wifuza ubutumwa bukwica ugafa ku cyaha ukabaho uhimbara wakuzukiye. Haleluya. Ubutumwa butuma wiyambura, ubutumwa butuma wiyambura kuvuga abandi, gusebanya, ishari, uburyarya, ubwibone. Ubutumwa butuma haleluya ubaho uhimbara Kristo Yesu wagupfiriye akakuzukira. Paulo ageze i Tesalonike, haleluya, yaravuze ubutumwa bwiza butavanze n'amazi. Tesalonike hari igisagara cyiza kiri mu rudandazwa. Hariho verse nshaka guhagarara ko muri kicete cya mbere cy'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 13 karavuga ngo natwe igituma dushima Imana budasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye niryo ry'Imana, mutagemeye nk'ijambo ry'abantu ariko nk'ijambo ry'Imana, kuko riri koko rikorera muri mwebwe abizera. Paulo ageze i Tesalonike, haleluya, ariko arabwiriza itorero ry'i Tesalonike. Yararibwirije ubutumwa bwiza Abatesalonike ngo bakirane ijambo ry'Imana umutima ukunze. Ntabwo babwiye ubutumwa buvanze n'amazi, oya, yababwiye ubutumwa bwo kwihana. Abatesalonike barizera umwami Yesu. Nariko ndasoma igitabo cy'Abatesalonike, hari ibintu bitanu nabonye mu gitabo cy'Abatesalonike ngo uko bari bameze. Hari ibintu bitanu Paulo ariko arabandikira ngo yababonyemo amaze kubabwira ubutumwa butavanze n'amazi barahindukira. Hari ibintu bitanu ngo byabaranga. Ingendo cya mbere ngo bari bariganye Paulo n'umwami Yesu, ngo bari bariganye Paulo, ingendo za Paulo, imvugo za Paulo, ngo bigana n'umwami Yesu. Paulo yababwiye, haleluya, ubutumwa bwiza butavanze n'amazi budutera kugera ikirenge mu cya Kristo, budutera kuvuga uko Yesu ashaka ko tuvuga, budutera kwambara uko Yesu ashaka ko twambara, budutera haleluya kugenda uko bibereye abo mwami. Abatesalonike ngo bari barizeye, ngo bari ingendo zabo zari zarahindutse, ngo bigana Paulo n'umwami Yesu. Icya kabiri ukwizera Imana kwanyu kwaramamaye. Bamaze kwakira ubutumwa butavanze n'amazi, ukwizera umwami kwabo kwaramamaye. Ntabwo byagaragaye muri Tesalonike gusa, oya, ngo ni Makedoniya, ngo bari baravuze ngo muvuze ukuri. Abanyetesalonike ngo bari barakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Ijambo rya gatatu, haleluya, ngo mwabaye icyitegererezo cyiza cy'abizera. Ubutumwa butavanze n'amazi butera umuntu ab'icyitegererezo cyiza. Paulo araho yabwiye Abakorinto ngo turi ubumote bwiza bwa Yesu Kristo. Tuba ubumote bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa butavanze n'amazi budutera kuba ubumote bwiza. Abatesalonike bari barabaye icyitegererezo cyiza cy'abizera. Ijambo rya kane, bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, haleluya, umutima. Ijambo rya gatanu, ngo baretse ibigirwamana. Ngo bari batunze ibigirwamana, ariko bamaze kumva ubutumwa bwiza ngo barihana bareka ibigirwamana. Ndabifurije kumva ubutumwa bwiza bubakiza, bukiza imitima irushe, bukiza imitima ibabaye, bukiza imitima imerewe nabi. Ubutumwa bwiza Paulo yabwiye Abagalatiya ijambo ryiza, yandikiye Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20, arababwira ngo nabambanywe na Kristo, haleluya, ariko ndiho yamara sinjewe nkiriho, yamara sinjewe nkiriho, haleluya, ni Kristo uri muri jewe. Ivyo ngora mu mubiri vyose, ivyo ngora vyose kiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Nabambanywe na Kristo ndiho yamara sinjewe, ni Kristo ari muri jewe. Ivyo ngora mu mubiri vyose mbikora kugira ngo nshimishe uwamfiriye akanzukira. Mwene data, muvandimwe, Petero yavuze ngo twifuze ubutumwa butavanze n'amazi.
twifuza ubutumwa butwica. Paulo arangije avuga ngo nabamba ngo sinje uriho ni Kristo uri muri jewe. Ivyo nkora vyose mu mubiri mbikoreshwa n'uwankunze, mbikoreshwa na Kristo Yesu. Iyo ngenda, iyo mvuga ubuzima bwanje, ndakeneye kuba mu buzima buhimbara wapfiriye akazukira. Reka ndakwifuriza rino jambo ryiza cyane. Gwana intambara nziza. Haleluya. Ugwana intambara nziza. Haleluya. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza bavandimwe, bavukanyi banje beza. Reka ndakwifurije wifuza ubutumwa butavanze n'amazi. Ubutumwa bushobora kubaho ukanga icyaha urunuka. Haleluya. Kuko hari umunsi umwe tuzaja kubana na Yesu. Hari umunsi umwe tuzaja kubana na Yesu. Hari umunsi umwe abizera abakiri ubutumwa bwiza. Paulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza temutera isoni n'imbaraga z'Imana zeziyesha wizera. Uhereye ku muyuda akageza ku mugiriki, ubutumwa bwiza ntabwo buntera isoni, ntabwo bintera isoni, ntabwo bintera isoni kuvuga ubutumwa bwiza. Ndakwifurije ugwana intambara nziza yo kumva ubutumwa bwiza bugukiza, kandi igihe cyose wumva ubutumwa bwiza gwana intambara yo kubuhuza n'ubuzima bwawe. Genda uheba wiyambura. Haleluya. Kuko iminsi usigaje kuri iyi si ntayuzi, iyo umaze niyuzi, ariko isigaje ntayuzi. Haleluya. Buri munsi uzutegura urugendo rwawe rwo kuzoja kubana na Yesu. Reka ndagusengere. Ndagukunda Yesu. Uduhe kwiyambura. Uduhe kwiyambura. Petero yavuze ngo twiyambure inzigo, uburyarya, ishari, kuvuga abandi, gusebanya. Haleluya. Twifuza ubutumwa butavanze n'amazi. Nibwo buzadukuza bukadushikana ku gakiza. Buzadukuza bukadushikana yuba Kristo we. Heza umwe wese wumvije rino jambo ryawe Mana. Iri jambo rishike mu mutima wiwe. Haleluya. Rikore operation, rimuhe kwiyambura ikintu cyose kitava kuri wewe. Haleluya. Urakoze Mana. Icubero kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.